ab'ekigombe kya Rotary Club nibagira ngu iraka ry'omwana w'omwojo ryine kuhurwa okugira ngu enshonga zaabo zikorweho. So ubwo mwaka nza kufokasinga abojo kureba ngo emicwe yabo yahinduka, kureba ngo abojo barugayo omu kushoma, wareba abana batandika P1 kuza kwika P7 abojo somehow no bace abishiki nabo no bace konka abojo bagumire enyuma. Omwishenjero wa municipality ya SHEEMA Dickson Kateshumba uhikiraho mukoro gwasimira ba Rotary Club abo kureba ekizibwe kiri omu ihanga aho enshonga z'abaana b'abojo zirekerwa enyuma. Tekateka ngu nk'ihanga twine kufokasinga aha mwana w'omwojo nawe kugira ngu abaana batakaba neglected. Abo kuba enshonga egyo eresire abaana bingi omwe bahika omu maka baremwa obushwere abo kushanga ngu tibakuzirege kandi gavumenti n'abantu bingi bafokasinga aha mwana w'omwishiki konka omwana w'omwojo tubamvaho muno. Ubwa nyuma yo kutongoza ehururu aba Rotary Club bahaireyo obuhwezi ahamashomero 3 aho bagabira ebintu ebirimu pads z'abaana b'abishiki, ebitabo hamwe na za seti. Kandi twena nitukimanya nk'itwe abafunira omugisha kushoma waba otakwatira aha mwana okamushomesa biri ensejo yagira ki yazumara. Amashomero agatunjira obuhwezi obu harimu Omwana Junior School, Itendero Muslim Primary School, Rwabutura Primary School hamwe na Rwentunda Primary School. Amazima nintwara omugisha muhango kusiima aba Rotary Club Kororo abaruga Kampala kuja kufutayayira nimbasiima kandi n'abakunda twenda kubasiima abo kutuhereza ameza aha eketahire challenge. Rotary Club Upper Kororo, Kampala Springs hamwe na Kampala South batwire nibahereza obuhwezi omu mashomero ga SHEEMA. Gashakwa Abraham Muganzi.